muthuri murungi imbiarithie ku awana mutiania akona ya megera ya mbio ndoi awana mutiania akona ya sokora akona mbio ya sokora lakini akaya okuweka akuvania randu akuvania hizo iripotera ndo cha weru kumantere cha githo tigania mbeta wa John Thiga. Kuthikirwa kwa igamba ria gikuo kia George Kaliunga uria woragirwe ni maitha etete kuthingatia ng'ombe chi ni igutiritwe na arua nyuma ya file kura kotine. Akiaria wakili wa Njaizi ni Ken Muriuki ni atariritie kurega kung'anirwa kwawe akiuga kuri na muchetho jo muthuku jo gwitithwa na mbere. Wakili Muriuki ni arombete file u kuritwa Gabatula na kuretwa kwe aria igakinyirwa na uthu ndiria ikwendeka igamba riri rigeta na mbere kairi tariki 17 cha mweri jwa kenda. Muthuri Muriuki niwe uri na riboti iji. Muthuri na arua mbere mugandane Stephen Kithenji niregamba na mutongeri oro orairwe no John Kaliunga rikwirigiri gwita na mbere enyo ntububu mutombere kuthithika gitumi kwi file cia thitangwa ciethuri kiura kinyanyuma ntubara gwito kuje kuthaba kinyete kotini eje. Wakili Ken Muriuki urani wakili wa Njaizi Kaliunga ethwa kiariro ntububu. In as much as we indicated that we have the 4 witnesses, they are present in court. My Lord, we have discovered that the prosecution file has been missing, went missing rather, and hence in the circumstances the trial cannot proceed, my Lord. We believe these are happenings that are being orchestrated, Your Honor, by the police. The reason being, my Lord, that the investigating officer from Garbatula police station yesterday had called the witnesses and told them that the trial would not proceed today, that the same has been deferred. Quite mischievous. Na wakili okubigana nwe ethwa gitikiria ati gwi faira buri kwithwa nacio yatiombete kwithwa kinengerwa. And I'd communicated to the investigating officer to supply me with a duplicate police file. He had promised to do so, but today he is not present before court, and as such I do not cannot ascertain why he is not here today. Na ikuringana mugambira Stephen Kithenji augite gamba riri rigetara mbere tariki 17 mweri jwa kenda mwaka juju. Wakati huu tutapeana siku nyingine ya kusikizwa ya kesi upande wa mashtaka watatafuta namna ya kuendelea na kesi yao siku hiyo nyingine ya kusikizwa. Wakili Njaizi Kaliunga no Ken Muriuki agakira bakwenda ni obisa thitango itigere file iji ni kuonekana nikengana gamba riri rumba gwita na mbere. Tukari na mashahidi lakini tuethera number 1 file a prosecution utererwa DPP ni ithi tekati yurite me file tiomba kuuma maguru kaithi. Number 2 police file inyawe taretwa na mchunguzi kwa askari kuma Garbatula police station yuraringa na mashahidi ekoro ebaira irie gamba retenderea na arua kuo ringanira mantu jau jonthe ukona kwina effort cia go frustrate case yeje mada yenderea. Fairo imwe irache county Isiolo ruterwa Garbatula yotho ikiretwa ndene Meru nikenda gutigira kagitara fairo ikwendekana chikutho ikionekana muno batu turenge propose kethero file ewe police ya Garbatula police station neje kwa ta central place inyaja Meru town tote kuigwa tuwe sawa ena ara Garbatula police station no ndisi yayo uroko ya kuinterfere na mashahidi kinya mashahidi yayeto ito kuofia life yo no ntoke akwethirwa ndisi yayo na wetaka investigate monkaka wata namba cia mashahidi baratu inabo na keri kuinterfere ne ambare ya ibera iretire turetete Isiolo. That means kinya file wewe ora wakili etwa Garbatula patu tote comfortable file une bati ko ya the central place ara tuende tombo me access na itokira kinyabe ya kuota na manto ya investigations you no nto iba kumenya biria barite
na family ikiromba na siasa kinya betha bakitonyera nikena gutigira yotoge Kaliunga kikitho kionekana na wanasiasa bara beyire batu boreria rira twaririte mbere tuthika Jones ibatu boreri na ituwiri boya political class na inya bara bangi wana sheria bara bare mathiko ne bawa bakeyo twatiria itu baromba inya thai tutona justice na inku baromba baingilie kenda tuona justice form wira identification itareo kwende no ntu kuona manto yaka ya kuthiurunka na yena bara bakuyathiurunkia na kinya ringi turia antu ne akuthingata iturairiro unini ngwa ndaringirwa ndirerwa baba bochumbuka mantu yathirire inkwenda kuwa kwithira njonja thiriti miaka ile ato na justice yatathira batu ya family ya tithiri na tutirekekia nayo mwanka ora wetu atutigire aone justice our area MP our area MCA na atongeria bonde ba Meru bokire bolele bone adre njonji atari mononda no mongo na bokire bolele adre community entobetwe na lanji Meru yonde nekurira nonto bwao bwa njonji Uthurumurioki Waro TV muturira Kangangi. Akariba Nkunga ni batigi na kimako nyuma ya mwana gukua gutigwa ate ikenine kiomwe wa atori na rietwa Joanina. Mwana ujo aririkana gutewa amwe na nguo ciawe ndawa ya nchoma Nairobi ya kurea. Burani ukuje ati ni mwana wa menyeri mbere yawe gutewa. Atori ne batigitwe kumenya ne barigitwe muno kumenya mwana ujo ni wao na inaumite na bwana bare bagitarwa gutigaga kwethwa bakiona na kethra iba kumenya batiomba kubamenyera Gakimutegi na chotariria Ikarikaria kirigiri onekanite muchwa Joanina ntore ya Nkunga kirwa nari na ene nyuma ya Joanina kwithiria mwana wa Kamboi wo kuruta bo mwanko mwatigeto murangoni wa nyomba yake thachire cio tugo na gia kumakania muno mwana uyu narekiritwe nguo iria amwe na ndawa Satandi twatindite kiathone kwa muturi okwa gwitwa Gideon Kigorwe na ndi mathaja kwathuka no goro uthaicire ni au ngikinyanja iro ndejire ndethira kintu kigwita itanja ntamenya imbio na irio ndetire ndagwatia right na ndi ndeja ndethira ikana indi ndamakite muno na ntamenya inya ikao na ndi irio tu ndajukirie ndethira igaikinyangite na ndi ndajukia ndakathambia ndakarumia gya kuria ngitaga kiondone ngina natigite irio ku nachoka natigite nya ndawa na ndi iro ndararire ako rukiri ndeta kwa polisi ndeta nda ripoti ndaewa umbi na mundote ana baba gurukirie thaitu ena miaka ngurukie 70 na ndachokia na ngiro kaga 70 kaga kana mwaka yumu akathithia atia mitona ndigo kagikara terwe goro ntuku ngika o mito saindi o yuka ka nako igatei akwena autimburekia gogita boria muntu atikare abo mwerekeza atenda gogita boria antu abareta ndiguru neba abatewo theri banyamara iromba ria turi kiriari bemenyere muno na nkuruki muntu atharimo na mwana atige kumuta nontu giki kitharimo kuma ki Murungu antu basiatire kutha oe wa kitharimo Murungu kimenyere kuringana ro menyero ikio no gita kitharimo utikorona kingi ato kuga tonto imbije Murungu no ithagia manto na kira no kwenda tura we muntu tona mwana ukajira mwana ukara no to nongi ciere babue nari baba babue botana tigeni gotana nontu thairia mwana atewa atiomba kuthia bora atiomba kukwirera wengwa na gotere kitharimo giaku na kurukurira atena mwana baba utatu tutwana ninko baromba baba menyere tutwana to baba tumba gotega twana obyo jaga gintu tikio baburuna geteo anto ba bethe bara bukuona twana ito no ntokana kauteka kejete na ukirunduo mutheru ethe otemenyera kana ri ukareta kana kiombe kya Murungu ntheguru kunyamaria kana ito menyere ni twana nthuki mbethi iromba ringi kiri thirikari na mitire menyagira na bathukia kana gaka nontu Joanina gukurakura atiomba kumenyera mwana uyu mwekuru arigarite muno nontu kinya pampasi ciongo ate kuona atukuromba nontu atikumba kura kinya kioro kya mwana no rirwe gita kou inkoromba na gitio buruito anene betu twigirwe ni kiao na botethie kinya mwekuru inya anto bawendi bobwega ura umba kuona kinya pampas amutethie
na naja anja inya toteruga muthenya no ntumwekorwa ateruga muthenya na ndi mwekorwa acokete kurugira mwana mariguru kiri na ngina tafadhali ukethira no kuona kana kau buruma igaku ciumia wijire kitharimo kigiaku teko bati guta mwana ko bati gucote thinya ndenge nikenda mwana okwa gakurora kwagirite na gujotero mwana jojo itu na no enka nyanja mukurona acietire arafu na ndi bucoke muntu aja mwikira mwari na mwana tafadhali itu kinya baba jo kaya twana njo injechi wone ura bugatetheria mantu jaja kenda jombo kinya mwana ojo akare bobo kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi. Atongeria bakiama kia DCP nebekite muchemanio na asiasa baria bari na wiru kuromba kura na tigiti ya kiama giki Boboni kenda kwireba ni untu bwa Ndiunga ya Rigathi Gachagua na njuri yawe weekendi ejezite. DCP eriungite Meru na muoroto jwa kuruguria obisi chao Nteriji bakirigirwo gwika michemanio ya gisiasa mataunine mwanya mwanya. Ndio narua utongira bakiama kia DCP aende kaunti Meru ni bejete amwe na gutirima na bamwe barabaka bagiromba kura gutumira kiama giki DCP Harambe araba ugite muroto jojo mbere niko gwatogeni mutongere kiama giki no Rigathi Gachagua urawirigiri muthio kiumia giki igereche na yatomi mono uratogete ara mutongeria wetu wa kiama kia DCP Party Leader His Excellency Honorable Rigathi Gachagua ntuko ya Njuma nontona jeta Kuriunga Meru ntuko ithatu Njuma mosi na ntuko ya kiumia Njuma alafu ibokonito wako ofisi yetu itukarugora ntuko ya Njuma kitu muno kona tuciomithie kenda ithare tayari na nko boga togeni bwinde antoba Meru beje bona ofisi yetu ikirugorwa na tongeria betu tukumba utirimana narua na aspirant bonthe ba Meru County nikenda tumba kubwithia preparations chia kuya kwa our party leader Rigathi Gachagua na tukimwira Meru is a bedroom for Rigathi Gachagua and for the DCP party na resolutions iri mwira tomba kuthithia tukumba kwariria manto ya kuregister more members in the party na tukumba kwariria kinya manto ya kureta more members kuunga party yetu njara na kinya open offices chetu area mwanya mwanya nde Meru County nikenda bedroom weyo umba kwithira ni kwa accommodate everyone ura support kiama ki araba ugite nandi kwina ndo bakubanga gachakachaka gitenenga ka na ndo batetekeria ntetekeretie gwakira nkoma kaganda kambuge MP betu barabeku na tongera babeku ituiji bukubanga ura bukathukia Ndiunga ya Party Leader turi ndo bwira atiri turi a Meru na twi community ya Meru tukurega utongeria bo kiu bura bwita abo anengero ke on State House bukeja kwa area ntu enough is Harambe DCP amno bobu bawite monoto jwao takuwa tamaru kiama giki nikenda bona ugaruruku nene Kenya na ndikio kio tukwira thirikari yetu buibange kumenya ati kiama kia DCP agejita kuburita na 2027 thirikari irega form kiama kia DCP na batu tukienda kugarukia mutagero jwa muingi turenda muingi aigua mtura we every member of the public akaigwetheria every member of the public akamenya ugoti bwa mwitirangugi na maendeleo na tongeria betu kira tukwenda buromba igwakikisha itukuretwa maendeleo tukukarabukia iragua. Actually we have declared Meru County zone ya DCP. It is already 80%. By Friday 100% DCP zone na inyabunge yetu ya County Assembly ya Meru, National Assembly na Senate, it will be nominated by DCP, I can assure you. So whoever is not has not joined already orota kinya kiamena yetu kia DCP ina Arua. So bado tulimaleta twe akiama ba DCP nikenda tumba kwithira
twina lengo imwe ya kuwa thirikari ya Kasongo i one term. Thirikari ombete kwithira kinyangakia maisha ya mwananchi ithira i one term nikenda tumba kwithira twina thirikari ya ugaruruku iromba kwithira ina maslahi ya mwananchi njarene ciawe. Bukendoka chwane MP beto barato atarire bateluga yele beta nara Nairobi panenkairwa kiondo bakawa yesi berwa toro yanto benu bakawa yesi berwa toro agency bakawa yesi. Itebia siasa bia Meru. It is not a retirement package ya kwa anto bara baritaya nikitera anto babethe bakae free and fair hearing ndene kiama kia DCP bajo kiotongeria twite anto baba keu Muthuri Muriuki Woro TV muthuri Kangangi. Etana mbere kuthingatira nteto cietu tucokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkoretire nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jameja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja 45 wakio meet number 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Odi huku kwa mama makote, odi huku. Mahadai, iko nini mzee? Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Nukwenda munda jo mwega Solution Housing and Investment iba gukumenyithia gurura na nyuki Prime Land ni miunda iri guntugu kwega na iri na title deeds ndene na nyuki barabarene na nyuki gwitaro muruti akwina Olpajeta Conservancy na kilomita 5 akikuma na nyuki town no witarire ploti yaku araika 5 shilingi milioni 8 ikiamwe shilingi milioni 5 nusu eka milioni 1.3 kuota eka ingiri 700 na aneithia eka ni ingiri 150 kuria ni bobuthu no uri deposit ya gichunche kia 30 no thirikiri wingi na ntuko 90 kana kobe loan kiri Solution Sacco. Miundeje ni miaga muno ya waki ni antuwa ega kagwika biashara na kinyaga kuthithiria urimi. Ni untu bonte tonkurukiri ingira Solution Sacco kiri 0723 743 910 kana 0711 833 615 kana no uri ungira website yao kiri www.solutionsacco.com. Solution Housing and Investment, your dream, our concern. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool,
flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali, vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju, juambishori, kuma nice rice millers mwea. Mogori, wakinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium. Eja nampwe, ena mushamojo mudhongi. Na nikweja kogwe na nje ku nutrients. Na shio shabatisha nice extra ngano. Itio mainya shiarara. Ne imboro na imure mudheri. Motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. My fans, the FIFA Club World Cup is live on SuperSport. Goats like Messi, Mbappe, and Haaland are in. Fans and fanatics from every continent are in. 32 of the biggest teams in the world are in. Every goal, every save, every moment of skill. All 63 games. Live. Reconnect now and enjoy an upgrade on us for more content. We've got you. T's and C's apply. Offer valid from 16th June to 31st July. Ngechokera na nteto nkuruki murutira jo munene nejokujeri kiri mitandao ntukwehana rwa Meru baria bainge bakioneka kunung'una ni marietwa jaria ngabana mutumantu ethinki anenkanirite kujukia kanya mbondini ya municipality Meru baria bainge ni baregete kung'anirwa ni rietwa ria Florence Kajuju bakiuga abati kwa antu bange kanya bakae wanguge kinyabo baugete kuri na antu bange babainge bari na umbani bwo gutungata kanyene kaubwega nkuruki ya baria bendikithitwe ni nduranirite ripoti iji. Akariba mweba ward ya municipality ni bameneretie buria mbondi ya municipality etaretwe mono bakiregana na baria boroti ni ngabana mutuma. Atukuga bwana governor mantu jaja urathithirie very fast without any consultations. Na kesheria itukuga kwena sections ijire itathingatirwe kinya nini na icho tukwenda ithingatirwa. Kwena section 11 area yugete oria body wiketha e constituted. Mbere buru kwena antu bana bate represented. Kwena mbere buru antu ba informal sector bo bate represented. Kwena antu ba the private sector, same case. Twena antu ba biashara na the professionals. Bakiuga bate kumenya nimbio ngabana onete kiri baria orotete. Tute kumenya imbio ngwa awangabana aronete kibamwe timu wathurite ibo bamesete na Meru town. Barite ne mwanya bethirikare kuma Moi Mwanganandi poor planning na corruption. Tondu bou batutu muturio municipality tuteguwa tunganiri bamwe bara bathuri kune andu bationeka inywa bacho wa Mwangari batomba kuoneka.
bangi bena interest na county na thirikari ya county bakiongera mantu mero ijambirite kuthuka kairi ni batwe no tuga turi advocate ba people living with disability ko kwenda kwethia ngavana tugakira kinya kethira financial matter tutene ori batu tukare mu ko lobby the civil societies kana the community batu changira tuikie gamba kotini ekurungika mantu jo jonde kuthithia irregularities ngavana uria urariku anjirie na irregularities na ndio uo kwanjiria go father those irregularities kairi ngavana you have started on a wrong note na batwi tutereka ungeta along with it nonto kiambere we no kundisregard inya the current area the recent disabilities act president yarekire keroro ruarua urekuga manto ya antu bena disability ne bathirite antu baria boroti kinya kubakinyira kwina inya watu ambao tutakutana na wao town tuwaulize maswali watu ambao tutakutana na wao town tuwapatie hata idea tuwapatie mwelekeo tuwaambie malalamishi yetu tuwaambie shida zetu lakini governor leo umetuchagulia watu ambao hata hatuwezi kukutana na wao town hata tufanye nini labda tuende kwa joints zile ambazo wana kwa mikahawa zile wanakaa nande erombane kiri MC wa municipality na ba ward ire ithiurukirite municipality kala bunu woto tuma na MC ubangi bai wandi ithiurukirite municipality tafadhali tukura bakareto moto yakareto ku represent maoni na iriro pia kariba mutindwa tayo municipality yetu Maureen Kinya Wero TV Mto mwena tigiara thini borithi mushine munene jwa Nairobi onde akenya bachumirite kiri maandamano ririta gari aria kurwira kioto kia mututigi Albert Ojwang muthaka ujo uria kwirikana agukari mwendia wa mask arionekana kiri mbicha iri kuthiurunka kiri mitandao akiratho gwa kwe muno ni borithi bobone onde ateteri bakioto bethirite bakiringa gitumane onto bwa borithi gutumira inyankurukia kithimi Anthony Kathenya katumenyithie uria gwatinda mushine munene jwa Nairobi shida ni kuiba wanaiba maandamano makwinyiria yotokire giku kia Albert Ojwang arinjalanijia polisi kituoni gia Central mji wa Nairobi gwantu kia kairi ni methiro makithi na mbere gatigati ka mji wa Nairobi. Tunajua kwamba hii uchafu ya abductions na mauaji inaanza na Kasongo na wakora wake. Tumeona vile wamefanyia kijana yetu Albert Ojwang. Maandamano mama maomdi aidha malali na wenyangia wamba na weki na ebu ingi shida ni kuiba wanaiba sasa hiyo hata wakisema ngietu wezi washai kwambilia rukirira inya mpaka tha mugwanja ya muthenya muji wa Nairobi lwalilwelo na andu agatigati kandamani ekinae na polisi gitumagira tia gas kwa thukani kundi biandamani bila juri gatigati ka muji wa Nairobi. Maandamano mama maumde ni methiro magitika mtu mwakwite nyuma ya kuragwa ni polisi na antu baingi gutigwa bahura ritwa thuku amwe no gwa kagita gaka atongere bamabagi cia muji wa Nairobi ni bameneretu nyuma ya kuwetana na imwana bila gatigati ka muji wa Nairobi kwangara tene maandamano mama amuna kwithira imwana bibi bila na wikaria bwa polisi na okagita kama bungu akiaro Ndindi Nyoro ni ameneretina nyanene kura wa Albert Ojwang na kulia tongore bagi siasa gwitikiria Kenya kwa lide maoni mao batino kiri no nini. It is despicable ya kwamba Mkenya anatoa malalamishi ati kurudisha mkono serikali inaondoa maisha ya huyo Mkenya. It is diabolical. It is very wrong. Na tunasema hawa watu wote, watu ambao wako kwa positions ya uongozi, we must respect the lives of Kenyans. Na hii mambo ya kutisha wa Kenya lazima ikome. It has to come to an end. If you feel the heat is too much, you are in a government office.
You don't want to be criticized. You don't want Kenyans to give your opinions about your conduct. Safari ni moja tu. Sio Mkenya atanyamaza, ni wewe utaondoka kwa hiyo kiti. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kuri na wirigiro kiri arimi na biashara bamira baria bendagia mira ya thokone ya Mandera bobone nyuma ya lori ya mumeru umwe gukamata mira mwanka Mandera utuku bwa kwindukira narua ngugi iria gwakagita irari yake ya Somali. Kuringana na biashara bamwiriga Joigembe batongeretwe ni Christopher Murethi gwakagita gankurukia miaka 10 gutengari ya mumeru ya kamata mira igendia North Eastern mono thokone nene ya Mandera untubura nande bwezanite na wirigiro bonene bwa kuthegea biashara ya kimera giki. Marion Karugi na ripoti ichi. Ouru ari twena bo ikumiria twena uru bwa kuimberia ngarira yetu erekiro mirero na yeta na ekinya lazima mira yakamatwa kaborio nema sokerea utobwiria kwina wirigiro kirima ndereba bangari cia mira wa mwana biashara nyuma ya ngari ije witikirwo kinyithia mira nteresia North Eastern muno thokone ya Mandera. Bone kuringana na arimi na biashara bakimera kia mira mwirio yoembe batongeretwo ni Christopher Mugambi urawijekene atoba arawite nkulukia miaka 10 ithirite uti ngari ya mumeru yetikirwo kinyithia mira thokone nene ya Mandera na ngari ya mero ni rakamatire mira na yakinyithia thokone wite kurwa na bone kuonania ni yeka kwina weru boto makimera kia mira kiongeleka mauri. Turombere kwa lori ya Mandera yeta monka Mandera ekinyarukiri thayile na nusu kwende ngushokire murungu nkatho kwende kura kuonde antu batu bari arabatu ya mire Mandera na kinya muntu wanirwe arero atina kwa wikirwo mira ngarine inkomwera karibu kingare ya Meru era tukuoera airport ishoke mbere antu betu bara kura kuonde bari ndibere ruari mire Mandera ke turari tu kunyanyaswa ni antu baba kama ta mira beta wasarubu kuso ibara be kunyanyasa antu no ntu bara be kuringanira mire Mandera bara ngari sile ya kama ta bande ntuku imwe baso karinge ba kama ta ba tu kama ta ngari imwe mo bande ntuku imwe ilali mbere kuso kama ta bena ngai ba kama ta ngari yo na sarubu ba kama ta ngari yo lakini tware yana mira kinyatu itondo andire bute bia tawa atiro itondo yana engi akero ane neona tutamenya ina akero ara nane ona imira urite na mbia na kire angare mbesa ku kurari ku kwetweka antu bakuinyilo ku kwetu mira kwa tuke ronda nitu mundene no ntuba mathwani ya muntu moro rakikisite almero banyanyasa we muntu na karite yawe buru atilete amero wethiri mirani yake kunomero mwanka thai tukuromba amero betu kura turi tuende twatanire twe kintu kimwe itare boibo ngari ya amero yekuo tuciomaniri na ngari umeukirie bonga mumero ura gitunduka Mandera na ikire ngari ne yetu mungano kenda na tu ngari yetu yatainya botige ko inyilu mukoloni urengi. Sasa maneno iko hivi, lazima mira ya Mandera itabebwa na Wameru na utapanga tena. Hiyo ni kitu ambayo tumeamua na itakuwa hivyo. Ukuwa na pesa usikue naye. Uende upange polisi maua, upange Meru. Tunajua hiyo kitu unafanya na utapeana tu pesa, lakini hautatuzuia. Kwa sababu ukijikaza tu utoa pesa mingi unazuia tu kidogo. Hii ni kama ugonjwa ambaye iko unakunywa dawa ya kichwa lakini kesho itakuuma. Acha nikwambia hakuna siku tutawai nyamaza. Na tutikira ringi. Utukira ringi. Turenda tuwatane. Urandura kuwatana iko una rui. Nontu bambere tukara Ameru thina yo ikura wikanira. Mumeru ononge ona kantu akambirwo muranje nyuma. Kuba tu tukagwatana tukari sauti imwe. Akalo ndibara mawara batetomba. Kiripotera Weru TV kumembe Mbito Marion Karugi wa Kenywa. Mutaratara jwa kithomo jwa CBC jure nandi jo gwitwa CBE ni juonekete kwa ngaratani aciari bonene bamwe bakiuga batekomba kugwata kithomo giki ni ontu kirizania na mantu mwanya ontu kwigakia ntere cia mara bamwe baciari ni bataririte kwithirwa na kagita gakomo kuonia ana bao homework ende amwe nabo bariuga iba kuona ana bagikura utombo na mono komba guchithithiria mantu bobongwa kwaringithanwa na ukabere. Martin Mugambi katumenyithie.
mutaratara umujeru wa kithomo nwa uthiete na mbere gukangaiana nkinya kuremera aciari maturani. Ucucu kwanja tu ni tugucumbura muno tondu bararia gicungu riu bakwariria gicungu ni ujue riu ukona chimbi cio ni gutwira kuraja wa ni gutubereka muno. Mwana nero no anasare kana standard 1 ntemenya kumuthomiria ni nundu ndamura MBCD atemenya ati ngumwira aruga bakundu ndu na ntemenya yuni tukiaraniria na aciari bamwe kiri gicigo mbunge kia Mara bariuga kuringana na mutaratara urori kuwa kithomo na bora nkinya kuthi na mbere kugarurwa bati kugwatanwa mbikiri mutaratara uyu toka bakwira mtu abonia na mtu atikumenya kira gikuonwe nembi na bakwira kantu batume wandende na balurenga nkengele na balure into binge na binge tutikumenya na gutebio tukumenya tio na kubonia titu airoma gi atene kia ina kyo gete kumbika riu tukabonia mbi riu ni mwana ngangane na kyo wenka ni kwanza linda kiambelerio na kimtu nindi mumbele tenda munengera asoko na mipira yani twaendelea ni na yani kumwikira mundi wa kulora into ino ndakora tora mtu wa masolo kimtu kinene tagwogu twalora nontu na no mwanka nontu na ndo na mwana u no mwanka ndimwekere nyamwire ati ni abaterie kulora gintu kiu ndimwekere inya ariuga na baingi baraba gucoka mechi ukoro na ngugicia mwarimu bati komba kuboneria nontu kuringana na kithomo kiao kia mutaratara ura mukuru ndikume bakundu riko leu onto turigicania wajiere simbi singo anombega nontu tuntu turansindaga mujau ndira twijau nkona nibakomba kunondeka tunyamu turande magau mujie ngali khaba utia uge buku leu nkona nombega na njirengi challenge ni kumba kwa interview kwa nontu bakona tunyamu twingi kwe twakomba ku imbusi ya mbera bere iyo kuganga bakanga nambi abakugu angambi ngajojote bwikuge wogu leu nkamwera iruge watia na ntemenya bula ikugewa amwe nabo bo bariuga mutaratara uyu mujeru no kuoneka ukiongera maume na nkinya mote ya kiriana bao na ikuonaniria mutaratara uyu no aumbe kwithirwo ri mwega nyumani nankegwa nkiganirwo na niyo ni tontu mauntu mana bari na moleu ni mamaromu ti mara matene yani ni mantu ma kendre njito na umejie nkona kulingana ubakweja ndiona beana bachinchetie sana tontu riu ona buria ukidijagao aicokaga kugarura u no kona tu ni agukwira wega wacoka aria bukiararia au na mama ukegwa mauntu mau mega ukaunga mukono ontu bau kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Akariba kibunga ni batariritie kurega kunganirwa kwao nyuma ya minista wa ndoje Eric Muga kurema gukinya Nteri Gionde bakumweterete na wirigiro bonene njuri ya Ntunkabo baria bakuthuranirite kenda kugwata ugeni CSO jo baugite ni bokari na wirigiro bogutariria mathina jao za wagi bwaroje kenda guchwira ntaira bakiromba na ndi CSO jo guchwakanya gakubariungira nkuruki minista Muga akwirigi gukinya Nteriji kuthuja murandi jwa roje rwa Gakimiki Paul Kabithe na Chiotariria. Murandi wa Kimiki Water Project ura wathuganirio mwanka wa ngiri na kenda mweri wa 6 wikirwe jiga tariki 5 mweri wa 10 mwanka wa ngiri na 10 nora wari waziri wa roje Kagita Mheshimiwa Charity Ngilu ara murandi uyu waithiritwe gwina maite na maendamana wa kwigwanwa arikire na antu baranjirie gutumira roje ruru aramwanka mukurukure iziguria mruto ariongire ntere inona gwikira jigarengere akoramia murandi uyu ni kingo roje rumba kuma rwingi karibu na mimi basi kadhura hamjambo daraka mugani ende akondoka thingatiro imaragita na kibarabara oko mwankira mthirira waziri wa roje aganthe goroni engineer Kimurethi Muga kwirigiritwe kuriunga o guhenderio arirateria kiatho giki nkwirite atia munene atia kinya itomwetera twana wenda kamataka inda chokia akia mthito kuije minister wa roje na yite Eric Muga
lakini atiraya na itukuya kadira mantu maroyo ru karamua initeki asa itini ro aramua ro tukiona ru kadira ro kurima tarura ro twarutire ara lakini mbeya ciarema kumwetera kuma rukire tha ciere itukuriagu saitini lakini atira kinya ro agajia kinya twerwa tieya yutwathi ya bahende bakiruta mbitwa kiria tongoria muno bathirikari na thirikari cia matura gutigiri bakurutira karingugi na kio gwatabura baberire india kampeni uga tuteithia muno tutuga twina ruinaga uga tukirima na maica matuteithia no tuga tukiona nyani na tukanda biugwa marigu maica magatuteithia lakini indi twatiga tukarigwo ugu tiekio turona siasa iyo kando no tuthie tangaba na baiko watana na MCA Matharaka na ito komikia gitumi lakini wagua no tugwira ya wananchi itukoroma ngabana ate agaige siasa kando no tukura twa munenkere na twa kiripotera Waru TV kumantere Tharaka Bito wa Paul Gwakabethe hau nio twakinyira muthetu wa nteto chieto cheru themwe tuchemanie thaa 3:30 nkumenyithia ichi na ingi nkuruki etana mbere na gukenera mibango ndene ya Waru TV mbita Maureen Kinya mwonanire to mathithio ni Maureen Kirimi.